Na današnji dan, pre 11 godina, NATO pakt je bombardirao Saveznu Republiku Jugoslaviju, samim tim i Republiku Srbiju. Poginulo je oko 3.500 ljudi, što je veliki broj žrtava. Jedna žrtva je velika, kamoli 3.500. Ono što sada treba da se kaže, a što uslovno rečeno ne treba da ostavimo da prekrije, znači prašina, to je ovaj osjećaj srpskog naroda koji se u proteklih 11 godina nije promenio ni za jednu jedinu jotu. Znači, osuda koju je srpski narod nosi u sebi pre 11 godina kada je počela NATO agresija na Srbiju, nije se promenila ni za jotu, ni kada je današnji dan u pitanju. Na današnji dan ovde u Makedoniji, Srbiji, obeležavamo ovu tužnu godišnjicu sa davanjem krvi, davanjem nešto najsvetlijeg što imamo, da bi spasili tuđe živote i da pokažemo celom svetu da smo mi Srbi humanitaran narod, da smo mi ljudi koji želimo lepu budućnost ne samo za nas, nego i za ceo svet. Do sada je ovo obeležavanje odvijalo se u Kumanovu. Organizaciju je preuzimao Kumanovski region Srpske zajednice i najčešće se odvijalo na taj način što su ljudi odlazili u crkvu paleći sveće, a isto tako nekim kulturnim događajem, čitanjem poezije, književnim nastupima i sl. Ove godine Dan sećanja smo rešili malo na drugačiji način da obeležimo i da makedonskom narodu na neki način pokažemo da nismo zaboravili njihov angažman i njihovu humanost koju su iskazali 1990. godine. Nerado se sećam današnjeg dana, uvek budi strašno ružne uspomene u meni. Sećam se da je svaki zvuk aviona parao moje srce, sećam se da sam nestrpljivo čekala izveštaje šta se dogodilo, šta je pogođeno, šta je srušeno, koliko je njih povređeno. Bio je to užasan period. Mi smo imali dve veoma protivrečne situacije. Prva protivrečna situacija je da smo imali državu koja je stala iza NATO agresije, znači celokupni politički establishment Makedonije, nezavisno da li je bio neko u vlasti ili u opoziciji. I to je bilo otprilike nešto što se zvalo odudaranje političkih stavova državnog političkog rukovodstva i uopšte političke elite u Makedoniji od stavova građana Republike Makedonije. I sa druge strane, znači, drugi paradoks jeste da su građani Makedonije, znači, potpuno bili na našoj strani, odnosno bili su potpuno posvećeni osudi agresije. I ono što mene hrabri, znači, kao učesnika političkog života u Makedoniji, da se taj odnos makedonskog naroda prema Srbima uopšte i prema Srbiji nije uopšte promenio. Političari nikada misle tako. Ne samo političari da mislite, ali nije sme dužni da mislime. A koji ne sluša nas? Pa to je da mu kažem. Svi moji prijatelji, cela Makedonija, na nivou cele Makedonije su se uporno javljali, pitali me kako sam, podržavali me nesebično. Sasvim sigurno mogu da kažem da je Makedonija onako bratski se osjećala sa Srbijom u tom periodu. Drugog dana posle bombardovanja konvoj automobila privatnih je pošao iz Makedonije preko granice kako bi u prvi, znači u Vranju, gradu Srbiji, darivali svoju krv. Njihov gest je bio na neki način šokantan, posebno za ljude u Vranju, za transfuzijonu ekipu koja ih je primila, ali to je postalo svakodnevica. U vreme celog bombardovanja ljudi iz Makedonije su odlazili i pokazivali i svoju ljubav i svoju podršku, a i svakako beskrajnu humanost, darujući sopstvenu krv za postradele u bombardovanju. Naša ideja je da Dan sećanja, 24. mart, znači, u Srpskoj zajednici obeležimo time što ćemo mi dati makedonskoj transfuziji krv za makedonski narod. I evo, upravo ova organizacija danas je simbolika te bratske ljubavi. Danas dajemo kapi svoje krvi da pokažemo srpskom narodu da smo im braća, iako ja to već jesam, da smo braća i da ćemo postati braća, pobratimiti se još jednom i učvrstiti našu ljubav. Ispred ambasade želim da podržim ovu nadasve humanu akciju koja čujem da prvi put se održava ove godine pod motom Vratiti krv koju su, znači, tokom bombardovanja Makedonci nesebično davali. To je svih 78 dana.
Ovo je prvi put da organizujemo. Zahvalna sam svim članovima zajednice, članovima drugih srpskih organizacija, Demokratskoj partiji Srba i svima koji su podržali ovu akciju. I nadam se da će to prerasti u neke tradicionalne dimenzije i da ćemo iz godine u godini imati sve više krvodavaoca koji će učestvovati. Dečki, kako se Evo, mi smo danas došli sa delegacijom sa Kosova i Metohije da podržimo akciju dobrovoljnog davalaštva krvi u Skoplju. Ne mogu da ne pomenem da smo ovaj put u vrlo kratkom, skromnom vremenu uspeli da uspostavimo vezu i sa davaocima krvi iz Vranja i Novog Brda s Kosova, koji su došli i koji, dajući podršku, pokazuju da te veze između Srbije i Makedonije, između naših naroda, ostaju i da će ostati zauvek. Секогаш сме испаѓале во пресрет, кога било потребно. Посебно во Србија, во Врање, сме ишле со организацијата на општина Чаир, сме патувале, сме давале масовно таму каде што требаше да испаднеме во пресрет. Crveni krst Novo Brdo i Crveni krst Čair sa Blagicom Cenić izuzetno dobru saradnju smo imali i u kontinentu nastavljamo tu saradnju. Nadam se da ćemo i u buduće sarađivati. 11. je godina, ali kao da se ništa nije promenilo što se tiče naših osjećaja prema bombardovanju, znači i dalje je puno osuda, samo što su uslovi promenjeni, a promena uslova se sastoji pre svega u tome što je Srbija u međuvremenu postala uvaženi član međunarodne zajednice. Njena spoljna politika i njena sveukupna politika korespondira sa politikom međunarodne zajednice. Srbija krupnim koracima korača prema Evropskoj uniji. Jednostavno, ti promenjeni uslovi daju nadu i nama Srbima u Makedoniji i nadu Srbima uopšte, ma gde oni živeli, da će se stvari razvijati na bolje. Srbi u Makedoniji, Srbi uopšte u Srbiji. Moja duboka ocena i moje duboko mišljenje nikada neće dopustiti da 24. marta 1999. godine ode u zaborav.